Evo sad pričamo, baš nam je interesantno ova priča, pogledajte, put oko svijeta u Fići. Bahrija Sijerić, naš gost, omiljeni učitelj iz škole Čamil Sijerić. Esselamu alaikum, dobro jutro, dobrodošli. Alaikum selam, hvala na pozivu Alma, pogotovo na ovaj posebni dan. Poseban dan. Šta kažete na ovaj put oko svijeta u Fići? Pa odlično, najava, stvarno specifično, sve što je, ajde da kažem, što se god razlikuje, onda je ljudima primamljivo, pa tako i nama da pogledamo ovu najavu, veoma odvažan poduhvat ovog mladog momka. Ali znate što mi je interesantno? Vi, učitelj, radeći sa djecom, vama, bez obzira na godine, je mašta uvijek slobodna. Znači, vi, ja mislim da putujete i pješke idete oko svijeta. Sa djecom možete sve, stvarno. Znači, tu nema ni sputavanja, ni duha, ni mašte, ni osjećaja, ničega. Tako je. Prije nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, želeo bih da prvo čestitam svim građanima Sandžaka ovaj poseban dan, da zajedno nastavimo da negujemo našu tradiciju, kulturu, poštovanje među nekoliko naroda, gde su uspostavili 1943. godine u Pljevenskoj gimnaziji ljudi koji su odvažili da gaje jednu zajedničku ideju slobode, ideju pravde, ideju pomirenja na ovim prostorima i do dan danas je ajde kažemo, donekle i opstala, ali mi koji pripadamo ovim novim generacijama ćemo se truditi da Dan Sandžaka bude upamćen kao dan kojim ćemo se boriti da negujemo istinske i prave vrednosti koje odlikuju jedno pravo demokratsko društvo. Tako, lijepo ste to rekli onako. Tako je. A što se tiče vašeg pitanja, mi, prosvjetni radnici, generalno govorim za sve, jednostavno kad uđemo u tu učionicu, pogotovo mlađi razred od 1. do 4. zajedno sa tim mališanima, malim kreativcima, jednostavno oni nam daju snage i slobode da zajedno krenemo u čarobni svet i da zajedno sa njima budemo kreativni, koliko i oni, toliko i mi, i to je uzajamno i povezano i jednostavno, što mi kažemo, samo je nebo granica. Jeste. Zanimljivo je to, Bahrija, vi ste znači, već ušli bili u jednu priču o jednoj peticiji koja je uspjela. Pa ste opet se otvorila jedna nova priča i opet jedna nova peticija o životnoj sredini, o nekom vazduhu koji dišemo i tako dalje. Pa ste se opet nekako uključili. Znači sve ono što se dešava na nivou Srbije, što se dešava u svijetu, pratite i ovdje na ovom prostoru. I ne samo kao predsjednik Udruženja prosvjetara u Sandžaku, nego i kao učitelj, odgovoran čovjek. Da li bismo svi nekako trebali da u sebi imamo tu neku, kako da kažemo to, nešto što bi samo trebalo nam malo da nas podstakne. To je samo jedan djelić nečeg da nas bocne da proradimo. Tako je. Vidite, ja verujem da svaki pojedinac može da doprinese velikoj promjeni, iako velika većina ljudi zapravo kaže da mi uvijek treba da čekamo od nekoga, od određene grupacije ili od nekog drugog da nas pokrene, da budemo mi uz njega. Jednostavno, ja verujem da svako od nas treba da radi samo svoj posao, odgovorno, uredno i profesionalno. I ako budemo svi radili kako treba, onda je neminovna i promjena u našoj zajednici, u gradu, pa čak i državi. Uključio sam se u ovoj zadnjoj peticiji koja je spravila organizacija sa kojom mi sarađujemo na nivou Srbije već nekoliko godina. Imali smo neke zajedničke akcije, vi ste naravno ispratili kao televizija, ja vam se naravno zahvaljujem. Ova peticija je bila što se tiče zagađenja vazduha. Kada sam pročitao o čemu se radi, da je to na nivou Srbije, da će mi predati to vladi Republike Srbije za izmenu, za zagađenje, tiče se prodaje sirovog lignita. Jednostavno sam prepoznao Novi Pazar u tome. Znači, ja sam prepoznao svoj grad i zato sam dao podršku tome. A zbog čega mi je to bilo u tom trenutku na umu? Zato što upravo u tom danu moji učenici su mene pitali, pošto se jednostavno sada priča na svakom koraku o Novom Pazaru, o zagađenosti vazduha, koliko Novi Pazar zagađa, naravno jedna veoma teška tema i neprijatna, ali jednostavno moramo da se suočimo sa njom i da vidimo kako mi možemo da doprinesemo da se stanje poboljša, da ne čekamo samo od nadležnih institucija, već prvo da krenemo od nas, pa ako vidimo da koči, onda ćemo naravno njih pozvati na odgovornost što i hoćemo. Oni su mene postavili jedno pitanje, što je mene veoma iznenadilo, to su učenici recimo 3. razreda, učitelju, da li je istina da je naš grad najzagađeniji grad na svijetu? Rekao, nije baš u svijetu, ali tačno je, mi smo među 3 najzagađenija grada, jer jednostavno, deca slušaju kući te priče ili putem televizije od roditelja koliko su mi zagađeni, ali jednostavno i da ne slušaju. Oni imaju svijet oko nas, imaju prirodu i društvo. Danas je neminovno osjetiti i vidjeti koliko je zagađenost vazduha. Znači ujutru
onda kada je veče, jeli, može da se vidi jednostavno taj vazduh štipa koliko je neprijatno i osjeća se, jeli, već neko peckanje u grlu. Oni su mene to pitali, ja sam dao odgovor, ali kad sam davao odgovor, vi morate deci da ponudite i rješenje. Jer neće samo da im odgovorite, nego oni očekuju, dobro, šta mi sad treba da radimo? Jedna devojčica iz klupe odgovorila, šta mi treba da radimo? Znači, to su deca 3. razreda koja pitaju šta mi sad treba da radimo. Znači, oni očekuju da nešto menjaju, jeli, grad nam je takav kakav jeste. Ja sam rekao, evo ovako ćemo, jeli, pošto drvo daje kiseonik, mi ćemo da krenemo od sopstvene avlije, da krenemo da uređujemo onoliko koliko mi možemo u ovom trenutku, pa ćemo onda, jeli, da idemo dalje. Ali pošto ja kao učitelj, odnosno kao primjer toj deci, oni gledaju, jeli, tu primjer, moram da uradim nešto što bi oni vidjeli da je to ispravno, jer deca ne uče tako što vi samo pričate. To je vezano i za kućno vaspitanje. Deca uče kada vi pričate i vi radite to što pričate, oni tek usvajaju taj pojam onoga što vi govorite. Tako da sam ja rekao njima da vas ima u ovom trenutku 22 i ja ću da posadim toliko stabala plus članova moje porodice u svojoj avli, u svojem dvorištu, pa ćemo onda da krenemo. Vi imate obavezu po jedno. Naravno, to smo stavili kroz projektnu nastavu. Danas imamo projektnu nastavu, saradnju sa roditeljima, koji su se naravno odozvali kao i svaki put što se tiče bilo kakve saradnje. Imamo jednu veoma odličnu saradnju. Onda su đaci, kada su vidjeli da i učitelj radi, da i učitelj sadi, izvalo jednu pozitivni efekt kod njih zapravo i onda su oni u saradnji sa roditeljima krenuli, svaku u svojoj avli je sadio određenu vrstu biljke, određenu vrstu drveta koji nam daje kiseonik i onda su oni slali svoje fotografije, slike na tim grupama, onda sam i ja njima slao i jednostavno posle nekoliko dana imali smo takvo, evo, kao mi smo uradili naš deo, šta je sljedeće? I vidite da jednostavno ta deca razmišljaju mnogo ispravnije nego odrasli ljudi. Jeste, ali djecu treba podstaći. Da vidimo, evo ja ću zamoliti kolege iz režije da nam puste malo fotografije. Kako je to izgledalo, kako ste to sadili, šta ste sadili. Koliko su djeca zapravo bila oduševljena što mogu da daju, evo, svoj doprinos. Jer djeci malo treba, znači samo im dajte malo prostora da pokažu koliko znaju i da se pokažu važnima i bitnijima u bilo čemu. Vi ćete dobiti rezultat prije nego odrasli ljudi, na kraju čija je to dužnost, pogotovo ako su na odgovornim funkcijama. Tako je, vi imate da jednostavno mi kao građani zapravo prvo očekujemo od svake institucije određenja koja se bavi određenom problematikom da nam da rješenja. U ovom slučaju, u ovoj temi mi kao građani nismo imali zapravo, ajde kažem, određene smjernice od našeg grada, Novog Pazara, što tiče ove teme i zapravo mislim da je nedovoljno informisano svih građana o ovoj temi i ko se bavi ovom temom i ko je zadužen za ovu temu, koje su smjernice, koje su aktivnosti, koji su zadaci, jer jednostavno uopšte ne prija ta informacija kada vi konstantno, jer ovo je nekoliko dana sada ima da se prati ta aplikacija koja vam govori koji grad zagađen u Srbiji i vidite non stop Novi Pazar, tamo crvena zona, veoma štetno po zdravlje i onda to su te negativne informacije koje se kupe kod nas i mi sad očekujemo, što ja kažem, đaci kada su mi rekli, evo mi smo odradili naše, a mi se trudimo, mi smo krenuli od svoje avlije da menjamo nešto, da prenesemo onoliko koliko mi možemo, ali jednostavno za celokupnu promjenu u gradu je neophodno da se uključi veliki broj institucija, organizacija naravno, jednostavno ako ti ljudi sednu zajedno za jedan sto, onda mogu da iznađu rješenje. A ako ta institucija jednostavno neće da prizna da ne zna ili neće da uradi svoj posao i onda se drži samo striktno po strani, onda naravno problem neće moći da se reši, nego će problem postojati mnogo veći, jer koliko ja vidim taj problem se jednostavno gura po tepih. A znate šta se dešava kada stvari se gomilaju po tepih? Neminovno je kad neko prođe da će onda se to isto i saplete i da padne i izazove sopstveni haos. Tako da ovoj temi treba posvetiti dosta pažnje, dosta vremena i naravno krenuti od najmanjih stvari pa do najvećih. Kod Komenskog je možda čak bilo i obrnuto da se krene od mnogo većeg problema ka manjem, imali su te dve relacije, ali mi ćemo krenuti od najmanjeg do najvećeg, pa hajde onda da vidimo koji je problem. Mi imamo u Pazaru preko 50 ulica, Alma, koje nemaju zasađeno jedno drvo. Zamislite sad to, 50 ulica. I ono što je bilo je posjećeno. Tako je. I sve ono što se generalno sada radi,
gleda se da se poploča, da se napravi neki prostor gdje nemamo zelenih površina. Mi moramo u urbanim dijelovima grada da imamo veći broj zelenih površina, veći broj stabala, jednostavno i da se ljudi edukuju. Znači, građanstvo da se edukuje o zaštiti životne sredine, koja je veoma bitna i značajna za sam naš život. Jer život nema cenu. Zdravlje jednog čoveka nema cenu i ne može da se plati. A to je nama najbitnije. A vi kad pogledate, kad pričamo o zagađivačima, vi u samom centru možda imate i najvećeg zagađivača, Toplanu. Toplanu, tako je. Ja sam, što kažu, još u čuđenju i što bi mi rekli u Pazarci, ne možemo da se i bretišemo oko nekih stvari. Mi imamo tu Toplanu tu u samom centru i nekoliko njenih glavnih ložišta za zgrade i jednostavno svake godine se čuje neka ista priča. Mi imamo plan da se izmesti, mi smo to spremili, mi to očekujemo, to će da bude u narednom periodu. Pa dobro, kad je taj naredni period? Kad mi to dočekujemo? Pa dobro, sve čekamo. Šta će naredni period? Pa, kao što kažu, bit će bolje. Biće bolje. Ali samo nama. To odnosno njima. Ne znam, vidjet ćemo i to. Uglavnom, vi ste uradili bolje. Znači, podstekli ste djecu, motivisali ste ih nekako na svoj način. Niste džaba omiljeni učitelj. Odakle vam ta titula? Pa to je krenulo, ja mislim, 2017. godine kada bio je dan učitelja. Ja mislim da je gradska biblioteka dodeljivala u tom trenutku najuspješnijim prosvjetnim radnicima. Onda je bila kategorija učitelji to, gdje sam ja bio izabran od njih, od strane, zato što sam imao u tom trenutku najveći broj obrazovno-vaspitnih aktivnosti i stvarno sam se trudio da kroz neformalno obrazovanje, formalno u koje radim, znači doprinese maksimalno. Jer jednostavno verujem u to što radim i osoba sam bilo koji posao da radi, pristupam tome maksimalno, profesionalno, usavršavam se i želim da budem najbolji. I naravno, uz sve te stvari, kada jedan pojedinac ide ka onom cilju što veruje, onda je neminovani uspjeh. Jeste, evo, uspjeli ste, zasadili ste, nije mala stvar. Znači, koliko učenika, toliko stabala. 22 plus članovi porodice, 7, to je 29. 29 stabala. I svaki učenik je posadio po jedno, to je još 22. Tako da, eto, mi smo napravili što se nas tiče jedan određeni pomak. Krenuli smo od naše avlije. Budite sigurno da ću ja kao pojedinac i putem organizacija sa kojim sarađujem na nivou Srbije širiti tu pozitivnu priču o urbanizaciji zelenih površina u samom gradu, o povećanju broja stabala, o priči koja sve nas zapravo zabrinjava. Ja pre neki dan sam gledao, ljudi su mi pokazivali razne snimke na tim društvenim mrežama, šta se zapravo dešava, dele se strašni snimci da u Novom Pazaru nema tih državnih fabrika, ali ima privatnih koji funkcionišu bez filtera. Naravno, verujte, mi govorimo ponekad o automobilima, velika je gužva u čaršiji, naravno da jeste, mi smo infrastrukturno uništeni, mi smo jedna kasaba, ne smo grad u tom smislu, nažalost, iako imamo želju da se to promijeni i pozdravit ćemo svaki pozitivan potez ljudi koji se brinu o tome. Svidjelo mi se pročitao sam neku rečenicu, neće biti saobraćaja od 9 do 11, odlično, to je dobro, ali jednostavno moramo da znamo jednu drugu informaciju. Manje od 10%, na nivou 100% koliko se zagađuje vazduh, su zapravo ti isti automobili. A vidim da se oni stavljaju u toj prvoj kategoriji, kao oni su glavni, ložišta drva, zapravo nisu ložišta privatna individualna domaćinstva drva, tu je taj ugalj, tu su ti filteri kod fabrika, a jednostavno niko ne sme zapravo da govori o tome, a ako sakrivamo istinu, to nije dobro po nas kao društvo, kao ljude, onda šta mi da očekujemo, ko će da promijeni naše stanje ako mi u samom gradu sakrivamo istinu, nećemo da govorimo o tome. Znači, moramo da znamo prvo ko je zadužen za fabrike, ko je zadužen da njih sankcioniše, ko je kada se oni prave, ko je zadužen da dođe da vidi da li ima odgovarajući filter, jer to je zapravo, to nas ubija sve. Naselje, grad, ako ima što veći broj. Kažu da određene fabrike zapošljavaju veliki broj ljudi, svaka čast, ja koliko znam, oni od države dobiju određene subvencije za to. Tako da ta priča, neko je dobar ako zaposli određeni broj ljudi, odlično, ja skidam kapu, želim da čestitam tim ljudima, ali neka znaju ljudi da ti svi ljudi dobiju određene subvencije i ne možemo da govorimo priču ako neko zapošljava određeni broj ljudi, da ne smijemo nikoga da diramo. I evo vidite u svijetu narkokarteli, to je mnogo teška reč i mnogo teška tema, zapošljavaju veliki broj ljudi se hrani od toga, od te negativne počasti u našem društvu, pa ne možemo da kažemo da su dobri i da dobro rade. Isto je vezano za fabrike bez filtera.
Ne možete se setiti odmah negativno po vaše zdravlje u prvoj godini, jeli? Ako vam je u naselju već nakon nekoliko godina javit će se problem, imaćete gušenje, imaćete zapaljenje pluća i šta već dolazi sve u to, to je već stvar Dobro, ali struke mi zdravstvene. sad pričamo o zapošljavanju, jednostavno i tim kao pozitivnim primjerom skrećemo pažnju sa problema. I eto, to je tako neka naša svakodnevnica. Tako je. Na to smo mi navikli, jel tako? I jasno nam je otprilike, znamo mi koliko je 1+1. Naravno. Hvala lijepo što ste bili gost, sadili ste i neka ste i svaka vam čast. Ja se nadam da će vaš primjer slijediti i drugi. I eto, da i dalje držite tu titulu najomiljenijeg učitelja, najdražeg učitelja. Hvala. Hvala lijepo i sretno vam. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Mi ćemo još, evo, kako ste i navikli, na kraju našeg druženja lijepe poklone da dodijelimo najbržim gledateljima Sandžak televizije i jutarnjeg programa. Znači, jutros Stara Novopazarska banja s nama. Birate termine od 6 ujutro do 8 navečer za 3 naša gledatelja. Možete i da kažete ukoliko želite s nekim i da idete da ostavite njegovo ime i prezime i samo nas pozovite na broj 020-329-490. Svakako danas dan Sandžaka, za mnoge je neradni dan, pa evo iskoristite ga što je moguće bolje. Obilazaka nema, šetnji nema, loše i vrijeme, nemojte ni u automobile. Ako ništa danas da povedemo računa i o našoj životnoj sredini, o vazduhu koji dišemo i svakako i za vas ako ne možemo da spriječimo one velike koje bi neko drugi trebao da spriječi, onda možemo da utječemo nekako sami na sebe. Pazite zato i što ložite. I što se tiče Stare Novopazarske banje, vi znate koliko samo ima blagodati. I evo prilike da iskoristite sve njene ljekovite potencijale, dakle ove termomineralne vode. Ja ću da ponovim, vi to već znate, muški termini su od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 16 i od 18 do 20 sati, a ženski termini od 8 do 10, od 12 do 14 i od 16 do 18 sati, 020-329-490. Čak i ako želite u dane vikenda da odete, što da ne, samo recite datum i termin i dan koji vam odgovara, ništa vas ne pitamo, ostavite ime i prezime, što ne bi iskoristili. Ako nećete, ne kaže se džaba, ponuđen ko počašćen. Tako. Mi smo stigli do kraja našeg druženja, da podsjetimo besjede u povodu Dana Sandžaka akademika Muavera Zukorlića. Večeras je od 21 sat u programu naše televizije, odnosno vaše televizije koju vjeruje